Pa ja sam i rekao da ne mislim perfidno rušiti vladu kao što su to radili meni, ne? Kao što je to radila aktualna predsjednica 2015. Pozivati vladu na ostavku, mada vidimo sada da predsjednica poziva na ostavku ministra iz aktualne vlade. Dakle, to je nevjerojatno, kako da kažem, kvarno, perfidno. Stranci koja te podržava. To je neiskreno. Ali neiskrenost i jedna devijantnost u stvari je odlika tog mandata, nažalost. Međutim, Plenković je premijer, dokad će biti premijer ne znam, ali ja ne mogu zamisliti predsjednika Republike koji kvarno iza leđa sitno rovari protiv vlade. Jer to je zabranjeno. To je naprosto nije na meniju, to se ne radi. Bit kritičan, bit, kako kažu, ne korektiv, to je kriva riječ. Bit sudionik tog procesa, pomagati, ali ne stalno pakirati, podbadati, gledati trenutke slabog imuniteta vlade, pa onda kad se netko malo poklizne ili izgubi ravnotežu, a ti ga još malo gurneš. To je ružno. Dakle, to nije u interesu ove zemlje. I tako se ponašati neću. Ali isto tako šutjet neću i neću biti oportunist. To nisam bio ovih 15 godina koliko sam u politici, neću biti ni u buduće. I mislim da to i ne treba posebno naglašavati.